Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Papaeng sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Karubada kami, ada kami, manan nga FDG, amang liliwat, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo, kabayatan nagtiping natek, kay nga Ilocano. Siya kumanang June, siya ni Amag, Dagamiti for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para ikitalong nga oras sa napuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem. Purpur ngiit. Kargaragak. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Ada kami, manan nga FDG, amang liliwat, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo, kabayatan nagtiping natek, kay nga Ilocano. Kukuam. Ini magtukaran ko na na sa bali kaya. Okay, may isang napuyat nga Domingo di malam karuba manipot iti 40 kaduo. Of course with your Manong June together with John Mark. Dilaeng kasamitan nga radio the entire world. 97.7 Sweet Radio Santiago City Nagsam 8. Supay launay ket 17 ti mabilang iti bulan ti Pebrero karuba. Putno ka di. Oh. Ket itatapay lang kay ito na pong kablaawan day manang ko nga Regina. Wow. Iti advance happy birthday for tomorrow, February 18. And Can advance happy birthday mat kinni? My wife, of course, on the 23rd day. Mga taon nandang. Pinagpanunutag pa. Isa runok ko mga iba ka. Da siguro sa bali nga ag-celebrate birthday na kung ako mga iso na magayam. So, iso nga katunusan unay ka. Dahil nga duwa ni manang kong Gina. Kini bakit ko tagpadada nga February. Nanya ti Sojak 90 February? Iti Sojak 90 February kat maamuam no kitam ta Google. Mulam damagang kanyak ta kung nga kabisado. Aquarius Aquarius. That's it. Yes. And kada kiti manarimaan na po nga dumdum kada kami na imbangal daw yo anya man apot ubray at kanito madama kay man nga agkalkaliskis ti bangus napit dagit luma. Kay iti bubong. Aglablaba iti sofa bed. Kaya imposible ka nga trabaho ti aramida. Madama nga karudkod iti fish pan. Di ka desi ka mamek. Ay, mabali na karudkod fish pan. Wan, agitay manarimaan apo nga makichischismis ti karuba. Nangaruba tapos madi nakapanawon ta nang rugiti programa tan. Why? Makidingagan ti Jaya. Ay, naibagal daw yung apo. Ken, of course, digiti manarimaan nga agdipdipate tungkol iti paborito da nga politiko. Unay hanga mapuko deta nga hanga mapuko deta nga topic rugiti kumpanya. Yes, March and May ay kat ditan apo nga mamontayon. No sinno iti nagasat kadagiti manarimaan apo nga arapaap iti pagbanaganda. Oho, ngarod. Katonda kami, iti laso ti talo oras apo nga napnuan iti siyempre, napnuan iti ragragsak o reno kalkalpas palaing apo ti panagminatemi. Ayan, thank you so much apo kadagiti naayat apo nga timulong kada kami aglalo dagitay
familia apo ken nakakabagyan ni bayaw ko nga Bobot de la Cruz ken kang runaan isuna tatalagamit nga impapas da apo iti panagayat da iti Seriales family. Dita ngamin apo nga naman sayag ni tatay and up to the last minute talagang adita da amin. So thank you so much kada kayo Manong Bobot. Anyati kay mo nga regalo ta. May sakartaw. Nga. Kan, orenya pa data ket iarasa as walang kinibako mo. And of course, kini ating ko nga Annabelle nga adundum nga kita nga nag-request iti tagapulo. Kaya anak ano iti tagapulot nga kanta. Tagapulot. Ito English na dyan? Picker. Tagapidot. Tagapidot kasjay. Sige, kumablaw ko amin kada kita dita manariman nga. Maria Peters and Elisa daw kabali are watching with you. Yes. Christian Punayo na imbangal daw karuban. Pamilya na dyan nagbuya di ka. Concert idi February 14 di F1 kapatwan. Yes, of course. Kada kini amin isugayam apo amin nga nagbuya kada kami sa JF1 apo very successful apo nga concert ta pati di dala nakadado tao apo wala naglamiis ke kote berde kanta. Hello po watching from Taiwan from Lovejoy Nemenzo. Watching from Candon City, Ilocos Sur, from June Banyaga, Josue. Mayat ko ni Aida Cerezo. Good morning mga idol from Digna Lanuza. Good hi noon. Ganun. Kuya, watching from Coin City from QKJ Cariaga. Ano mo? Ayan, Nelly Mariano is watching. Ayan, hello Auntie Nelly. Watching from Michagi Isabela from Georgie Milian. Mark Jem, hi Lodi. Hi sa nakared. Hindi ko man maintindihan kanta nyo pero sobrang gusto ko kayo. Sana mamit kita in person, pa-shake hand and selfie lang. Wow. And of course, may Ninang Avelina Bartolome is also listening together with Ninong Gilbert, I'm sure. At kaya da apong kablaawan, dagiti gagayam da apo sa J Hong Kong, madama apong agbibuya data. We have Noralyn Bartolome and Melody Oliveros. And of course, Imelda Parrado. Ayan. Good afternoon kita kayo manipod dito di paarmi apo dito Ramon Isabela. Ngaroto mo ng kasunata, may paapo kinimanang ko. Dedikit ka na yun, gitarahin, isong isuman laing iti sagot ng kasunata. Advance, happy birthday for tomorrow. Kapsa, tulado man tatatitimo na ni Dali. Tal na. Sige ma. Narigat. Si kakain kayo mo yan. Tilad daw. Awan manong. Anaji kuya. Nagatangin. Basul ko kadi nulipaten ka kaunggan to'y puso. Basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunod ko. Jakun madaeran tipuri sasaem lep ang barukun ko amang lemes manggudas tuy biyak ko. Anang balod na irot akawar ni ayat kasman di ako pas tiragsaken na samit balikas namatiyaken ka tanatalget tuy pusok ken rigna ngem gayam ubaw ni ayat mo di mapabiyaran awan ser-serbina ti ayat nga inak imparihik na nga inak tinagibi ti taleken ng nama nagsulbod nagbunga dagiti nga arapaan nga intang minulit ikariken sa patat no siya tutay pumusay lagip mon tulaeng nang biyak tinagla
naikupinin na kalmanta, naputar akanta, arbis amang pasanta, tinakel tayo nga ayat. Sanaday. Yung katangin manok. Sang mamunod ikastoy. Ay, kuwalatan kuya. Soy, kasi ti presyo na tawar mo. Jak ni namnama, akastoy ti inted mo akalak ama. Aceng, inyawag ko'y ay, pero ko man ya. Nyan pakiting kain supapat, kasanua ay itan, imbatim to'y puso nga ang may maysa, nga aglak ang imbay mo apanusa. Awan ser-serbina, di ayat nga inak imparik na, nga inak tinagibig, titaleken namnama, nagsulbod na bunga, dagiti nga arapaa, nga intang minulit, di kariken sa pata, no siyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiag tinaglabas, naikupinan na kalmanta, naputara kanta, arbis amang pasanta, tinakel tay nga ayat. No siyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiag tinaglabas, naikupinan na kalmanta, naputara kanta, arbis amang pasanta, tinakel tay nga ayat. No siyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiag tinaglabas, naikupinan na kalmanta, naputar kanta, arbis amang pasantak, tinakel tay nga ayat. Tinakel tay nga ayat, tinakel tay nga ayat. And of course, kadagay sa amin na pong katutungeg, dita Ramon Isabel, aglalo kadagiti ko pisina amin dita munisipyo na imbaga pangaldayo, kini Luz Ramos. Apo mo, kita-kiti hangak liwliway. Ini Ma'am Cheryl Cabigas, ni Adele, of course. Adele Ora ni Balata. boss ko no kaga, tagdingding ni ni Ma'am Kumari Amy. Amy. Agdingding Melinda Ramos, Ma'am Lilia, kaya agdingding Wala taga duda. Okay, Kut ko na dito ni kapsat nga Adele, good Sunday afternoon. Pakigreet mo man ti happy birthday ni Mami Corazon Olivar Monghe sadya. Today, kuno na, February 17. And salamat, God bless ko na ni kapsat nga Adele. Anang atati pansit, wino spaghetti, wino, ano ti masaya mo balong atay Pandesal. Angke ko naman kidi, ni ape awan ti sauce na ato spaghetti da kung carbonara mo kay. Kulay paraw gaya may harap na lampasi. Okay. Naimbang bigat nyo manong from Dubai, from Joy Soriano. Hello po, watching from Toronto, Canada, from Ramon Villaflor. Happy Sunday, Philippines. Nagising ako maaga for our update. Good morning, UAE. Kaya nagbibuyamat ni Kumarem, ni Madam Principal Inocencia Marcelo. Good morning, mga Lodi, watching from
upstate New York. Ano, from Bordwell, Cardona. Wow. And of course, gandang hapon, nag-greet ko man, belated happy birthday kay Mamang Flor Kalamkam noong February 14. Huwag ka laging umiiyak, ganyan talagang buhay. Willingly, sagot ko man kay Mamang ko, Flor. Thank you. Nakitext lang ko na naman. Okay, nga ro, dagiti mo at manaliman po nga dito'y text line tayo. Blessed Sunday po, pakigreet nga po kami dito sa Ranyag Ramona, ang Borja at Iglesia Family. Pakikanta nga po yung agpakada akon ayat ko. Sunt, wala na. Sunt. Salamat ko na ta. Kaawan nga ro ti, sinortcut na di basa. Surkat na, nagsurkat. Apeta kinapsut na ito'y bed music ta. Ay, sige, dito na. Yes, okay. Watching mga Idol Hill at Riyadh from Cheng Galvan. Happy Sunday Karuba, watching from Kuwait. Lynn Galiste, watching from Dubai from Yan Yup. Tinagana. Hello mga Idol from Kalawad Adel. Good afternoon po. Watching from Singapore from Fania Costales. Watching from California, USA po. Kamusta kayo Manong? Uncle, pakibata niyo man ni Manong ko Agathon. Happy birthday. Tata. Kanya na. Salamat Manong ko from Lynn D. Yes, and manarimaan nga dumdumig siyempre ni Agurkata kita man DJ ko na tayo ni Manang Edna and of course Manong Elmer of Hawaii. Eva Beach. Eva Beach. Eva Beach. And katakit ito doon pa mong kagayam tayo dito Hawaii. And Cassie. And of course, dear Principal Inocencia Capote Marcelo. Yan nagdidingig. Siguro itato nag-wave mo dito yung messenger ko. Wow. And kung na dito text line ng Bangal daw yun dito, po, greet ko man tayo uncle nga kamatayan Jerizal. Amo kag nidingag man dito istasyon yun, ket Ken ni Menda ngayaan. Belated happy birthday. To nag-text until like request song kampay ni kamatayan. Hi po, watching from Malaysia. God bless po from Hazel de Guzman. Cecil Bongoyna is watching. Hello po, good day. Watching from Hong Kong. From Hazel Visitasyon. Anak mahirap tinaga na good day Karuba. Pa-shoutout po sa asawa ko, Benjamin Lamigo. Belated happy Valentine's Day from Doha, Qatar. Arot ikan taman ti Gundaway dagiti taga munisipyo ti Ramon apo no si Asino Kanyada ti makapugto iti sumaruno nga sonata for 300 pesos courtesy of Engineer Kokoy Terte. Di ba? Wow. Especially lang apo datoy kadagitay taga LGU Ramon nga ag-text no sa din naman ti pag-text nyo ditoy number ko wenno ditoy text line, whatever, accepted apo. Basta kita no sino timo na according to the time nga isasangpot na toy. So, watch out, LGU employees. Apo, dati kita sagot kada kayo ni Engineer Kokoy Terte, Tiramon Isabela. Iso nga, alaay nyo, data cellphone nyo, i-type yung tinagan nyo, age and address, sayo isend. Dito yung number ko, when dito yung official text line, for a chance to win 0915-071-3686. Yes, that's the official text line. And of course, my cell phone number 0905-808-1259. Oh, data kitaan ta no sino timo na kada kwada nga makasumbat. Dito yung nakalaklaka nga question. Yeah, dahil tingaro din na po dito tatlag nga sunata para kadagiti gagayam milaeng office mates mi DJ local government unit of Ramon. Kita manjay katuday tabulong na kumay payapay sabong nagising magaysay bunga nametin tay kumikakitday nung kumalang mabaling at balinag kumaasingsing ta umayak maibisli-bisling taramramay mo ading lumabaling. Kumalang pinyakan urusin ka uray nagalus ka takanen ka uray
uray na atakan. Ket dito'y puso, paluumen na ka. No kumalang pinyaka, urusen ka, uray na ganus ka. Takanen ka, uray na ataka. Ket dito'y puso, paluumen na ka. Of course, at tinangabakan apo tatay pala ang rugi kit nag-text isunan. Medyo na udi dagiti duma. Pinalpas na. Pinalpas na di kanta kada may sagat apo ka nagparta dayo ito nga tao. Kunan as of 12:25 PM isuna. Of course, congratulations to from LG Ramon sang title Katuday is correct. Our winner is Binibining Pilipinas candidate number 4. Datan, Rumam Rampan. Akas makita yung magmag na isuna. Arapa apo nyo ti aritos na kasla pagigaman iti MRT katakul. Pagkaputan. Nakakulot-kulot ti buhok na nga medyo blonde. Of course, datay na naregta. Kan alabtak nga empleyado iti nataragsit iti dati nga empleyado di jay LDRRM das napan di jay RHU. Of course, our winner is Miss Violeta Ablan. Violi. AKA Violi. Yes. At iti may sama lang nga nagtangtaripatok ini tatay iti men. So Kapsat Violi, congratulations. When apo nairan na namat and dagitihan nga napagasatan. Better luck next time. And at ati pag-greet dito. So once again 300 pesos i-text mo no anya ti kaya mo dito no load when no isipat minto nga kaskeng kan. Taking kadayjayan Kapsat. And isipatan. Uwan maapo amo na lato datan and